Gradonačelnik Siniša Mali obišao je Hercegovačku ulicu gde su počeli radovi na uređenju prostora koji od zgrade Beogradske zadruge vodi ka obali Save i budućoj promenadi, najavljujući da bi u septembru trebalo da počne izgradnja objekata u okviru projekta Beograd na vodi. Paralelno sa ovom ulicom kreću i radovi na promenadi, dakle na ovom delu Savske obale, i to mislim da ćemo do kraja sledeće nedelje konačno krenuti. Čekamo sve dozvole i sve papire da bude urađeno sve kako treba, da i ti radovi krenu, kako bismo pre nego što krene izgradnja objekata na području Beograda na vodi, što očekujemo negde oko 1. septembra, kao smo i rekli, da se neke stvari dešavaju i da se polako ovaj deo grada sređuje, kako i Beograđani i gosti Beograda već nešto konkretno mogli da vide početkom septembra. Mali je istakao da je srušeno 218 objekata na području Savskog amfiteatra, a uglavnom se radilo o nelegalnim objektima. Uklonjeni su skoro svi brodovi, a iseljene su i 94 porodice koje su dobile nove domove.